Evo mali izvještaj iz zasada u 3. godini, sorta Chandler. Ovdje imam dosta problema ove godine sa sivu pegaost. Glavni razlog je padavine i jaka rosa. Evo vidite. Znači ovdje je bila siva pegaost koja je uništena kemijskim sredstvima. Pogledajte list, kompletno je mokar i evo ima kapljicu. Znači i to je svako jutro tako. Evo vidite. Tako da glavni razlog ovdje je baš ta rosa i vlaga. Znači radio sam tretmane, evo trenutno nema zaraze, ovo je znači prethodno. Evo vidite, nema onih sivih centara. Tako da je prethodno prskanje uspjelo, ali očekujem da bude nove ture. Jer padala je kiša pre 2 dana, vjerovatno je sprala preparat. Evo vidite, vlažno. Svako jutro je vlažno. Evo, noge su mi mokre od rose. Tako da ne znam tu šta će tačno biti. Da će ponovno da se pojavi, ali baš ovdje u ovom Chandleru je izrazito mnogo bilo. Iako sam radio i preventivno i suzbio bolest. Ali znači stalno ova rosa. Plus pretpostavljam da ovo što sam okružen šumom u krug doprinosi toj pojavi. Ali šta je tu? Evo vidite, kapljice. Mnogo rose ima. Evo vidite, na svakog lista curi voda. Pogodno za sivu pegaost, generalno za gljivice. Inače, ovdje još trenutno sunce nije ogrejalo, izlazi, evo istok je tamo. Sad je 5:30, pa sam odlučio da bude malo vredan po ladovini, ali zato me komarci izujedaše. To je to stanje u ovom delu zasada. Ako ste gledali prethodne videe, primjećujete da ovaj zasad u 3. godini je otprilike kao moj zasad lare u 2. godini. To sam spominjao, razlika je u količini vode. I to je to, ništa drugo. Znači ovdje nisam zalivao kao onaj drugi zasad i eto, to je to. Mada bit će bolje, ove godine je lepo napredu. Pozdrav radni narode, vidimo se u nekom sljedećem videu.